Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Meyrimdүү, райымдуу Аллахтын аты менен баштап, жаратканга мактоолор, пайгамбарыбызга салам салаваттар айтып, урматтуу жамаат, бүгүн дагы сиздер менен Кудайым буйрса, жума күнүндө жаратканга ибадат кылуу үчүн, Кудай сүйгөн пенделер менен Аллах Таала өзү тандаган, Аллахнын үйү болгон берекелүү жерде мына ушундай бир Кудайга кулчулук кылуу максатына жолугуп отурабыз. Аллах Таала басып келген кадамдарыңыздарга ажыр соопторду жазсын, билип билбей кылган күнөөлөрдү кечирсин. Мындан аркы жашооңуздарга Аллах өзү рахматын, мээримин жаадырып, эч качан бир жаманды көрбөсөн, бактылуу жашоо кечиргенде Аллах Таала насип кылсын. Кудайды сыйлап, Кудайдын кул экениңиздерди моюнга алып, кичипейилдүүлүк менен кулчулук кылуу үчүн келип отурасыздар. Сиздерди өстүрүп тарбиялап, бұл дүйнө менен кош айтышып кеткен ата-энеңиздерди рахматын алып, тирүүлөрүнүн өмүрлөрүнө, ырыскыларына, ден соолугуна Аллах Таала берекесин жаадырган болсун. Урматтуу мусулман бир тууган, бүгүн биз сиздер менен өткөн сабакты улай мына ошол дүйнөнүн кыскалыгы, дүйнөдө адам баласынын милдети же чыныгы мына ошол жанатан бери айтып аткан жаратканга кулчулук кылуу темасын улай сабагыбызды улантабыз. Ад-дунья куллуха калил. Дүйнө кыска. Валлази бакия минха калил. Ал дүйнө кыска, дүйнөнүн ичинен калганы, дүйнө башталганы качан эле кыямат жакындап калды, калганы андан дагы аз. Валлази лака минал баки калил. Анын ичинен саңа берилгени андан дагы аз. 70 жыл өмүр берген болсо, 70тен 65 жашап койгондор отурабыз. 30 жыл, 35 жыл өмүр берилген болсо, 32-33 жашап койгон имам чыгып сиздерге сөз сүйлөп атат. Демек, дүйнө өзү кыска, ал кыска дүйнөнүн адам ата жаралгандан бери канчасы кемиди, ал кемиген дүйнөнүн ичинен сага бөлүнгөнү аябай кыска. Сага бөлүнгөндүн дагы жарым көбүн жашап коюп отурасың, дүйнөнүн кыска экендиги мына ушул. Маут, мата, майит, өлүм, өлдү, өлүк, кабыр, нашыр, чогулуу, хашыр, жыйылуу, кайра тирилүү, арат, Кудайдын астында эсеп берүү, жаннат, нар, бейиш, тозок, араб тилинде мына ушул 7-8 сөздүн бардыгы 3 тамгадан турат. Өлүм, өлүк, жашоо, кабыр, кыяматта тирилүү, Кудайдын астында эсеп берүү, бейиш, тозок деген сөздөрдүн бардыгы араб тилинде 3 тамгадан турат. Бирок 3 тамгадан туруп айтуу аябай жеңил болгону менен бул сөздөрдү укканда адам баласынын бардыгынын жүрөктөрү титирей турган мына ушундай олуттуу сөздөр. Мата, өлдү деген сөз. Калиматун тухбирука ани инсан фаракага ила гайри ражаатин ва асбаха мин ахбарил мади. Өлдү деген сөз бул дүйнө менен кош айтышты, кайра кайтуусу мүмкүн эмес деген нерсени бизге түшүндүрөт. Валам яқалага минху илла зикрият. Өлүм деген сөздөн сен тууралуу эгер өлдү дей турган болсо, тек гана бир тарых барактарында паланча деген дамыла болгон деп эскерүүлөр гана калат. Мынол турган дене турпатыңан эч нерсе калбайт дейт. Илгери бизде мисалга ала турган болсок, Рахматулла деген дамыла ушул жерде менин ордумда маселе айтат эле. Бүгүн бир эскерүүлөр гана калды. Рахматулла дамыла бизге намаз үйрөткөн, нече жыл биз менен имам болгон деп туруп бир эскерүүсү гана калды, бирок өзүнөн эч нерсе жок дейт. Өлдүңбү? Мына ушундай тарых барактарында бир эскерүүлөр гана калат дейт. Чубак ажы кандай бүгүнкү күндөрдө ажеке болгондо дагы мынча сөз айтат эле, мындай сабактар кылат эле дейбиз. Тилекке каршы ошол эмне кээде бизге керек болгондо гана бир эскерүүлөр калат. Ал эми өзү чыныгы жашообузда эч кандай нерсеси калбайт экен. Урматтуу мусулман бир тууган, өлүк дегенде бул бир көз ирмемде басып турган денелердин эч нерсеге жарабай өлүк болуп жатып калганы айтылат. Кабыр Калази сатаскунуху ба'да манзилика хуна. Кабыр дегени бул сен бүгүн жашап аткан үйүңнөн көчүп барып түбөлүк жашай турган экинчи үйүң. Хуфра фи тураб, топурактан болгон бир чуңкурча, ла зужажа фиха, анын люстрасы, лампичкеси, чырагы жок. Фахал жаммалтаху биттаат. Мына ошол люстрасы жок, чырагы жок кабырыңды Кудайга ибадат кылуу менен бүгүн кооздодуңбу? Евроромет кылдыңбы? Ва асастаху бил амали салиха. Жакшы амалдарың менен ал жерге дивандарды, эмеректерди орноттуңбу кабырыңа? Нашр. Мауидул азан би хуружика мин кабрик. Кыяматта кайра тирилүү. Кабырдан чогуу чыгуу, топурак үстүбүз чаң болгон абалда. Бир көз ирмемде бардык адамдар бир учурда чогулат. Энеден жаңы туулгандай, мына ошол эмне
баласынан дагы, атасынан дагы, энесинен дагы кабар албастан, ар ким өзүм аман болсом бол деп жараткандын астына кайрадан тирилип чыгуу. Ал-ард мавқу азим, ялмун тавил, жараткандын астына сурак бере турган күн, улуу чогулуш, узак күн, бал 50,000 сана, балким жараткандын астында отчет берип атканда, бизди бейиш тозокко бөлүп атканда, бир күнү 50,000 жылга тете келет. Сатақифуха татанзир ал-арда ва фаслул қада. Ал жерде сен күтүп, жараткандан өкүм чыгарышын күтүп, ошол жерде туруп каласың. Тадну фихи шамсу мин руусил халайк. Күн адамдардын башына жакынап келип коюлат. Фатакун ала буди мил минхум, балким 1 мил бул мына ошол 1,5 метр, 1 метр лампочка сыяктуу алдыбызга кеп коет. Бүгүн мына бир аз күн ысып 35 градуска чыкканда көпчүлүгүбүз машиналардын кондиционери менен элек болуп калдык. Заправка кылдырып коюшум керек экен, фуриосада болуп каптыр, күн ысып кетти. Бүгүн раса башкача ысыды деп туруп, кечинде барып туруп, үйдөгүлөргө, жеңеме, башкаларга айтып аткандыгыбыз, болар болбос ысык. Кыяматта 1 мил ап келет дейт. Күн бүгүн канча миллиард километр алыста турат экен. Дүйнөдөгү эң өнүккөн, тез кеткен истребитель сыяктуу самолетту коюп берсек, күнгө каратып 88 жылда жетет экен. Ошол күн бир нукта чыгып батат экен. Күн да бир линияда. Ошол релистен миллисантиметр жылып келсе, дүйнө заматта күйүп жок болот экен. Аллах Тааланын кудурети менен күн да бирдей чыгып, бир линия менен чыгып, бир линия менен батат экен. Эгер ошондон баратып бир аз жылып кете турган болсо, дүйнө көз ирмемде күйүп жок болот дейт. Ошол күн кыяматта бир күнүңүз 50 жылга тете болгон суроо жоопту мына ошо Аллах Таала 1 метрге алып келип коюп, "О, пендем, мен берген 60 жылдык кандай өткөрдүң?" деп туруп сурак кылат дейт. Аллах Таала күндү 1 метрге алып келип коет дейт. Күндүн ысыктыгынан фаясул алқу минхум қадра амалихим, ар кимдин соогуна жана күнөөсүнө жараша тердеп, терине чөгө берет дейт. Кээ бирөөлөрдүкү тизесине чейин, кээ бирөөлөрдүкү белине чейин, кээ бирөөлөрдүкү моюнуна чейин, кээ бирөөлөр күнөөсүнүн көптүгүнөн мына ошол терине чөгүп, өзүнүн теринин ичинде калып кетип, ошондой ысык күндө жаратканга жооп берет дейт. Фа иля айна саясулу аракука я тара. Урматтуу менин бир туугандарым, менин тердеген теримдин суу, көлдөгөн көлчөгү кайсыл жериме чейин жетет деп билесиз? Кандай деп ойлойсуз? Ар кимибиз өзүбүздүн кылган соопторубузду күнөөлөрүбүзгө жараша ой жүгүртүшүбүз керек экен. إن كنت من أهل الطاعة لا تفوز بدار السعادة والنعيم. بيش جنات. Бул биздин түбөлүктүү акыреттеги ордубуз. Аллах Таала тарабынан даярдалынган, эгер ийгиликке жеткендерден, тозоктон кутулгандардан болсок, түбөлүктүү Кудай Таала тарабынан берилген ырахат жашоо. Асалуллаха ан акуна ва ияк минхум. Мен жана сиздерди барыңыздар, Аллах Таала мына ошол бейиштиктерден кылсын. Тозок. Манзулука иля ай яша раббук. Тозок бул жараткан Аллах Таала каалаган жерге орноштура турган сенин бир ордуң, эгер күнөөкөр болсоң. Ин кунта мин ахли шакава, бактысыздардан, жараткандын каргышына калгандардан боло турган болсоң, ва иязу биллах, Аллах Таала сактасын, бардыгыбызды Аллах Таала бейиштин катарына кошсун, бирок эгер Кудайдын каргышына калган болсоңуз, жараткан Аллах Таала мына ошол тозоктон өзү каалаган орундукка жайгаштырат. Тозок дагы түбөлүктүү, жаннат дагы түбөлүктүү. Инда маутик ла тaqlaq ва ла тахтам би жасадикал бали. Кокус өлүп кала турган болсоң, өлүм жакындап кала турган болсо, өлүгүңө жок боло турган денеңе кайгырба. Ла taqlaq ба'да маутик. Өлүмдөн кийинкиңе кайгырып даярданба. Денемне болот экен, балдарым жок экен, кепиндейби экен, карайбы экен, өлүгүм көчөдө кап кетпейби экен деп эч качан андай ой сага келбесин. Фал муслимуна саякумуна биллазим. Мусулмандардын бардыгы милдети деп билет, сени жууп тазалап, кепиндеп, апарып кабырга коюшту. Өлүгүң жер бетинде калып кетпейт. Южарридунак мин малабисик. Кийимдеринин чечип алышат. Ва югасилунак, өздөрү жуунтушат, кепиндейт. Жана сени өз үйүңнөн чыгарып, иля масканикал жадид, кабыр деген жаңы үйүңө апарып, оформление кылып, бүт кызыл китеби менен ошол жерге сени коет. Ал жерде эч ким сенен ал кабырды талашпайт. Меникине 1 метр кирип кетипсиң, 2 метр кирип кетипсиң деп. Кызыл китеби менен документ данный кылып, ал красный линияга да чыккан эмесин, башка болгон эмесин, түбөлүктүү сеники алып барып, мына ошол мусулмандар коюш.
mildeti. Ve seyati el-kasiruna li teşyi'i cenazetik. Kançalagan adamlar senin janazana katış üçün keledi. Bugün de bizde janaza oladı. Bugün dağı bir apaz dünyadan kaşa yetişip cuma namazda az janaza okuyuyoruz. Bel sayalgi el-kasir minhum a'malahu li ajli dafnik. Kançalagan adamlar zarıl degen işini toxtatıp koyup, načalniginden, şefinen жооп сурап, senin janazana katış üçün keledi. Falança degen koşnan barlı, tuğanın barlı janaza qarıp kelsen boyut, men işim seler eптеп turgula dep, kesipleşlerge başkalarga kaltırıp koyup, zarıl degen jumuştan жооп сурап, senin janazana katışış üçün keledi. Wa qad yakun al-kasiruna minhum lam yufakkir fi nasihatika yawman wa agraduk sayatum at-takhallus minha. Al günü senin osiyatlarına hiç kim kulak salmaydı. Alardın senin buyumların, açkışların, kitapların, sumkaların bardığı sen aytkanday bolboydu. Alıp koygola, koyup koygola, ilip koygola bolboydu. Baldarın kaalagандай açat. Bugün her birimizde telefon var. Kudaydın kudreti. Mına oşol kokuz jol kırsıktan başkadan ölüp ketsek, balağız açkanda, kızıvız açkanda, kelinimiz açkanda, ayalımız açkanda bir uyalbay turgan, uyat bolup kalbay turgan malumatlar içinde var bu jok bu. Sumkanız bolsun, çamadanınız bolsun, delomuz bolsun, bardığın siz emes, siz aytkan insanlar, siz kalagan insanlar emes, kimnin koluna düşkön bolsa, mına oşolor açıp, mına oşolor çukulaytdagı, oşolor eğilik kılat. Kiyimlerin sen kalaganday bolboydu. Ve in kana ahluk muvaffiqina fasawfa yatasaddaquna biha litanfa'ak. Jana mına oşol baylığın baldarının koluna ötөt. Eger alar jaratkan Allah Taala suyup, salih tuğra terbiye bergen bolsaң, oşol baylıklardan sadaka verip, sağa soğuğu jetip duruusun bile bola turgan bir paydalı işlerdi kılışı mümkün. Wa ta'akkad min anna ad-dunya lan tahzan alayk. Birok bilip koygun, dünya kıpınday da sağa kaygırbaydı deydi. Sen bugün süygön, sen engsegen, sen jetsem degen, sen tüm gün uktavay hareket kılgan dünya sen üçün kıpınday da kargıbaydı. Walal alam, walal iktisad sayastamir biznesin bir sekund, bir günde toxtaboydu. Balan, tuğanın, bölün ulantıp keteveret. Ve vazifatuk sayati gayruk liyakuma biha. Eğilegen ordundağı, načalniksin, mersin, prezidentsin, orduna başka bir ökeledi. Ve amvalik satazhab halalen lil varasata. Büt ömür boyu tapkan baylığın baldarına, kızlarına muras bolup bekar jol menen, halal jol menen ötüp ketedi. Baynama entellezi satuhasab anin naqir wal qitmir. Bir gana sen ömür boyu çoğulkan akça beyakta baldarın özür tapkanday paydalanat, birok kabırda sen kıpındayından başlap milyonuga çeyin, milyardıga çeyin her birine жооп beresin. Al-huznu aleyke seyekunu salasatan huwa. Sen ölgönde sağa kaygıruu, hormatlı musulman bir toğan, bardığızga kaygıruu bul, üç türlü bolatken. Birinci kaygıruu, annas allazine ya'rifunaka sathiyan seyekulun miskin. Sırttan gana tanıgan, kede cemaatda başkada jolugup jürgen kebirler bolsa, beçara falança kişi ötüp mü dep koyat. İyi baykuş dep koyat. Sırttan gana tanıgandar bir ukkanda iyi baykuş Allah rahmatını alsın deydi. Dostlarım, asdiqoq sayahzanun saat av ayyam summa yauduna ila dahikihim. Dostlarım, bir kança saat, bir kança gün andan keyin kadimgidey jumuşun ulantat. Özgöçe keçe 20 жылдык boldu. Kançalagan insanların arasında kebir 20 жылдыктардын, 30 жылдыктардын kebir klassdaşları ötken başka kılgan, kaygırgan adam bolmuş bolup, portretini çıkarıp karmap, piçine janakı kameranın közçe ilap koygon menen kaygırıp olturup kalgan jok. Portreti çekeye koyup koyup, oşondan nari kafege disketege başka optum ketdi. Eri varı dağı, jogu dağı. Köyösü varı dağı, jogu dağı. Hiç kim sağa kaygırbaydı. Dostlarım bir kança saat, bir kança gün kaygıratken andan keyin alar dağı öz jumuşmen 20 жылдыгына, 30 жылдыгына disketeke ketet klassdaşlar menen. Köyle bugün dostum dep küye verbeş gerek eken. Özüňe özüň küy deydi. Özüňe özüň investisiya kıl, özüňe özüň kaygır. Al-huznul amiq fil bayt. Eň tereň kaygıruu bul, üýüňde bolat. Üýüňdegiler bolbay kalat eken. Eň kaygırgan bala çakan ayalyň eken. Alar kançalyk kaygırat? Ahluk sayahzanun usbuan. Cuma, usbuayn 2 hafta boluşu mümkün. 1 ay, 2 ay, av hatta sana 1 жылга çeyin. Birok 1 жылдан keyin
Kүйөөң дагы аял изде баштайт, аялың дагы күйөө изде баштайт, балдарың дагы өз жумушу менен жашоосун улантат. Өзүң кайгыр, бул кыска жашоодун канчасын өткөрдүң, анын ичинен саңа берилгени канча, бирок бүгүн берилгенден калганы канча. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "А'мар уммати байна 60 ва 70", менин үммөтүмдүн жашай турган жашы 60 менен 70-тин ортосу дейт. 70-тин канчасын жашап койгон болсоңуз, ошого карап өзүңүзгө өзүңүз аракатыңызды көрө бериң дейт. Ва мин самма sayad'unaka fi arşiv zikriyat. Мына ошол бир жыл сен эскергенден кийин, андан кийин уже унутулгандардын катарында калдың. Ва хаказа интахат кыссатуга байнан нас. Бул дүйнөдө адамдар менен болгон сенин окуяң, кыссаң, жомогуң бүттү. Bir жыл кайгырды, 1,5 жыл кайгырды, эми бүттү, унутта калдың, эми түбөлүк тупрак астында жаңы жашооң башталды. Ва бадa'at qissatuka ma'al haqiqa wa hiya al-akhirah. Акырет, чыныгы жашооң менен сен жаңы окуяларың, жаңы кыссаларың баштады. Laqad zala anka al-majd wal-mal was-sihha wal-walad. Чындыгына сенен жетекчилик, байлык, ден соолук, бала бардыгы кеткен. Laqad faraqat ad-dawr. Senin doğrun ötkön, wal kusur, üyün, uçastığın, ayalın bardığı kaldı, acıradı senden. Ve bedetil hayatil hakikiyye, çınığı, jaşoğun baştaldı. As-sual huna, hurmatlı Müslüman bir tuğan. Men aytıp atkan kıssa, bardığımızga taandık. Men bilgenden, akırkı 30 жылда, çuvağa ağacıga kaygırgançalık, Kırgız eli kaygırbadı okşaydı. Al tanıgan, Özbegi olsun, Kırgız olsun, Taciki olsun, Dunganı olsun, Tatarı olsun. Musulman jurtçuluğu çuvağa ağacını tanıgan, sabahtarını uqqandardın bardık ayabay kaygırdı. Çuvağa ağacının ötkönüne emil 2 жыл болды. Bирок бүгүн çuvağa ağacı болгондо эле дейбиz, көздөн эч жаш чыкпайт. Ошол çuvağa ağacı unutulup ketken. Ал эмес, пайгамбар unutulup ketken. Sene көздү kim эстеп кайгырып, kim эстеп күн сайын ыйлайт дейсиң. Kıssa, жашоо ушуну менен бүтөт. Көпчүлүгүбүздүкү ушундай. Урматтуу мусулман bir туган, эгер жашообуздун, окуябыздын акыры ушундай боло турган болсо, сиздерге баарыңыздарга бир суроо. Маза адата ли кабрика ва ахиратик. Кабыр акыретибиз үчүн не даярдадык анда? 1 жыл, 1,5 жылда унутта калсак. Түбөлүктүү жашоо болгон жерге эмне даярдыгыбыз бар? Hazil hakika tahtaj ila ta'ammul. Biz pikir kıla turgan, biz oylana turgan, biz oy jugurta turgan, biz dayardana turgan nerse mına ошол kabırıma emnem var degen nerse suroğun aylığında aslında başka atırışımız gerek. Ihris alal furud ve nawafil as-sadaka. Farz namazlarga nafil, sadaka, salatul layl, tünkü namazlar. La'allaka tanju, uşularga beken bolgun, balkim kabır azabından, tozak azabından kutuluğa uşul nerseler sebep bolat. Limaza yaktar al-mayit as-sadaka. Ölgön adam jaratkan Allah Taala'nın asına varganda Allah Taala keremetli Kur'an'da aytat. Ve anfiqu mimma razaqnakum. Biz sizlerge bergen nerselerden sadaka kılıp bergile. Min qabla an ya'ti ahadakumul maut. Sizlerden biröňörge ölüm kelgenge çeyin. Fayaqul, eger ölüm kelgende kabırga koygondan keyin adam balası o dünyege barganda ayta turgan sözü, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. O Rabbim, meni eger ajalımdı biraz keçiktirsen, dağı 1 ay jaşoo bersen, 1 жыл jaşoo bersen dep mümkünçülük bersen, fa asaddaqa, sadaka veretilem, wa akum minas salihin, salih pendelerden katarına koşulatilem deydi. Kudayдын kudreti, ötkön jumada da birön iPhone 3 etажа kalıp ketkenге bir bala түшүп berdi. Bul bizdin өскөнүбүздүн, mana biz süйлөп atkан, kabırga dayardanıp atkаныбыздын belgisi. Özü çontoydan urdaş gerek, sumkadan urdaş gerek, terezeni sındırıp kirip үйдөн urdaş gerek. Özü kaltırıp ketken nerseni alып kep, mına adamla kalıp ketip dep atkany, beyişke baratkanыңардын belgisi uşul. Kançalık bir dengelde biz mına oşol janakı dinsizliktin tasirinden arılıp, mına oşol ыймандын bakıtına, ыймандын damına çöküp, beyiş tarafka jılıp atkanыбыздын belgisi uşul. Allah Taala uşunda bekem kılsın. Abdüşükür Ustaz aytat. Mına ошол kişinin sabaklarında, adaşmasam mına ошол Avrupa mamleketlerin birösündө avtobusların konечный, marşrutkaların konечный meşitin janında eken. Анан күндө жана бизге окшоп жума баян этип башка кылып англисче айтат, уга түшүнөм дейт жанак шопур. Анан жана имамды бирок мусулманчылыкка кирейин дейт, тосот кирейин дейт, эми шайтан баспаса калат да.
Анан күндөрдүн биринде жанакы имам маршруткага чыгып калыптыр. Маршруткага чыгып, анан кийин жанакы маршрутка негесине жол киресин төлөсө, анан жанакы жерден анан жана маршрутканын шопуру бир ушунун ыйманын сынайын, эгер чынчыл болсо мусулманчылыкты кабыл кылдым деди дейт. Анан ыздаштан мына ошол биздин акчага бир 100 сомго жетпеген ыздашты аш жиберип койдум дейт. Анан алып келип синага отуруп санаса ашыкча. Эми өзү берип койду, имамга да ой кетиптир да. Эми имам десе эле жана сибит элестетпеңиздер да. İnsan. Берейин, бербейин. Эми өзү берди, урдап алгам жок, коркутуп алгам жок. Эми адашсам менде не күнөө? 100 түрлүү пикир келди дейт. Өзү туура санабайбы, адашпай карабайбы, галдырабай не мага, мен onu берип кой дедим, башка дедим деп. Акыры анан маршрутка уже конечныйга жетейин дегенде дейт, бардым дагы дейт. Баягы ыздаш бергенде мына акча берип койсун деп кайтардым дейт. Колунан кармап туруп, канткенде мусулман болом деди дейт. Kelime ayttırdım deydi. Anam meşitke kirip uyladым deydi. Sen akmak, 100 somgo diningdi sat vereyim depsin dedim deydi. Tübölük tuzoqqa ketet bolчу, birödün ızdaç menen, aşıp kalgan tiyim menen. Kede bul az köp debeyli de, birödün akısı. Bul 10 000 so'mluk telefon bolgon menen, balkim uşul telefonun urmatına 5'ti satып aldı azır alıp kelgen bir tuğanımız. Urmatı musulman bir tuğan. Allah Taala'ga asına vargan uçurda, o Rabbim, eğer maga laula akhartani ölümümdü keçiktirip dursan, dağı bir gün, dağı bir ay ömür versen, jaşoo versen, sadaka veretilem dep aytat deydi. Ve lem yekul la atamir la usalli. Namaz okuytelem, oroza karmaytelem, umraga baratelem degen jok. Sadaka veretilem dedi. Antkeni bul adam ölgöndөн kийин кедей кембагалдардын муктаждыгын чечкен, садака бергендин ажыры соогуну көргөндүгү үчүн Аллах Таала кереметтүү Кур'анда өлгөн адам эң биринчи садаканы көбүрөөк беретилем деп өкүнөт дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, бүгүн биз сиздер менен мечитте намазда жолугуп отурабыз. Иннаха ас-сала. Чындыгында намаз бүтүндөй Кудай сүйгөн инсандардын ибадаты. Кудай сүйгөн инсандарга буйрук болуп буйрулган буйрук. İsa пайгамбар, Аллаху İsa алейхиссалам bis-salat wa huwa fil mahdi sabiyya. İsa пайгамбар жаш бала бешикте экенде Аллах Таала буйруп мындай дейт. Tahayyalu валидан жаңы төрөлгөн бала. Wa ja'alani mubarakan. Rabbim meni berekелүү кылды. Aynama kuntu kayda bolboyun. Wa awsani bis-salat namaz okuганга buyurdu. Wa zaka ma dumtu hayya. Zekat jana namaz okuuma tirүү bolsam ölgөнгө чейин namaz okuганга Аллах Таала мага буйрук берди деп İsa пайгамбар Аллахтын кудурети менен бешикте сүйлөйт. Lamma Şuayb aleyhisselam kavma, Şuayb пайгамбар өзүнүн коомун şirkten, акчаны ысырапкорчулук менен короткондон тоскон учурда алардын коому айтат: "Qol ya Şuayb, o Şuayb, asalatika ta'muruk en natruka ma ya'budu abauna." O Şuayb, senin namazın tosup atabı bizni uşintip ata bu ağız kılan işten kılgandı. En nef'ale fi amvalina ma nasha. Pulubuzdu kanday sartlagandı, sen bizge üretip kaldın mı? Bunu sana senin namazın buyruk beri otağı deyip, bu Şuayb aleyhisselamın köp namaz okugandan kabar beredi. Köp namaz okugandыкtan, Şuayb sen nele bizi tosup atasın? Bizi toskonunun sebebi namazın uşuğa buyrup otağı deyip, Şuayb aleyhisselam köp namaz okugandığı üçün. İnneke la entel halimur raşid. Sen buğa çeyin, cumşak, sılık, bizim Katardagılı adam bilen o, bugün elemi kayra anı kıl bağla, bunu kıl bağla deysin. Namazın uşuğa buyrup otağı deyip, Şuayb aleyhisselamın köp namaz okugandığın bayandaydı. Arayta bima yu'raf al-muslihun. Karabaysarбы? Bul paygambarlardı, salihlerdi Allah Taala emne menen sıfatlap atat. Bular emne menen belgilenip atat. Namaz. Ve maza yuazzimun. Emne üçün bular namazды urmatlap atat. Innaha as-sala, antkeni namaz bul bardık adamzattın baktılуу bolusuna sebep bolup turgan uluu ibadatlardan. Yatruku İbrahim aleyhisselam ahla fi sahra. İbrahim aleyhisselam Hajar'ın özmenen İsmail aleyhisselamdı. Mına oşol Mekke'ge alıp barıp, Mekke degende bugünkü Mekke emez. Hiç kim jaşabagan çöl suusu jok, mömösü, daragı jok, kölökösü jok jerge toprakın üstüne taşap kaytkan uçurda yakul Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin gayri zi zir'in. O Rabbim, men ayalım menen balamdı su, darak öspögön, mömö öspögön jerge kaltırdım. İnde baytekal muharram, ıyık bolgon senin Kaaba üyüngünün janına Rabbana li yuqimus-sala, namaz okuşları üçün deydi. Tamak jok, darak jok, jaşoo jok, su jok jerge kaltırıptır namaz okuşları üçün.
يأتي موسى عليه السلام لموعد لا تتخيل العقول عظمته فيتلقى أعظم أمرين. Musa aleyhisselam daim Allah Taala'ga joluğu için kelgen uçurda Musa paygambar Allah Taala men tüs süйлöшкөн paygambar mına oşonda Allah Taala daim iki nerseni buyurucu eken. Taha suresinin 14. ayeti. İnneni anallah. O Musa men Kudayımın. La ilahe illa ana. Men жалгызмын. Fa'budni maga sıyıngın. Wa aqimis sala li zikri. Meni estep daim namaz okugun deydi. Musa paygambar kança jol Allah Taala men tüs süйлөшкөн bolsa her birinde Allah Taala o Musa maga sıyın namaz oku deydi eken. Maga sıyın namaz oku deydi eken. Bugün kede үйдөн чыгып baratkanda başkada baldarыңыздарды, balam peşinin kaza bolup kalbasın. Bugün cuma namazga bar dep çıkkan atalar bar bu жоқ barağızda. Жылкынын суусун убагыда бергин, анткен, мүнткен, магазинди ачкын, тошка кылгын, эшак кетпегин деп туруп баарын дайындайбыз. Кээде жылкы баккандар башкалары саат менен суусун берет. Ар бирине карап, ошону талап кылат. Бириң болсоң бириң тургун, о время жемин салгын, башкагын кой баккандар, бука баккандар, алар саат менен берет экен, мен интернеттен көрдүм. Saat менен салат экен, анткени ошо саат санайт экен. 24 сааттын ичинде күндө ошол айтылган саатта жемин салып, айтылган саатта бедесин салып, айтылган саатта суусун беришин керек экен. Туш келди эле кирип, бизге окшоп сала берсең болбойт экен, жанагы карапайым мал карагандарга окшоп. Мал баккандар жанагы азан айтылганда мешитке шашкан сыяктуу, ошо саатына карап будильник менен малына жем берет экен. Тилекке каршы жумага барган бүгүн деп мектепке кетип аткан, университетке кетип аткан балаңызга айттыңызбы, айтпадыңызбы? Муса пайгамбар Аллах Таала менен канча жолу жолуксам, ар биринде о Муса мага сыйынгын, жана намаз окугун дейтилер. Ма ажалла хазал вахи. Wa awhayna ila Musa wa akhi. Musa менен бир тууганы Харунга биз вахи кылдык. Аллах Таала мен кайрылдым дейт. Ан табавва ли qawmikuma. Qawmуңар үчүн Bimisra buyutan, Misirde bir üy salgıla. Ve cealu buyutakum kıbleten ve akimus salah. Misirde, Egipet'te bir üy salıp, oşonu meçit siyahtı kılıp, adamlarda o şocada ibadat kılıyorsun, üyret kılı. Ve beşiril mu'minin, imandulardı, namaz menen süyünçülögün dep, Yunus suresi 87. ayet. Çındığında namaz. Süleyman aleyhisselam, yadribu anaka haylih ve suqaha. Süleyman aleyhisselam özünün atın vurup atat. لأنها أشغلته عن الصلاة عن صلاة العصر asır namazından atığa alaqsıp asır namazı qaza olup qalğandan keçigip qalğandan Süleyman aleyhisselam'ın öz жылқысын urğandığın keremetli Kur'an bayandaydı. Sot suresinin 32. ayeti فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ Men dünyadaki kebir cırgaçılıklardı, özüm qalğan nerselerdi süyüp Жараткан Аллах Таалага ибадат кылуудан тосулуп калыптырмын деп, мына ошол тафсирчилердин айтканы боюнча, мына ошол путуна жанакындай аттынын, баккан жылкысынын путуна темирди кызытып туруп баскан дейт, сен аркылуу мен намаздан алаксып калдым деп, Бүгүн кээде бильярд ойносо болобу, волейбол ойносо болобу деп, өзгөчө 20 жылдык урматына волейбол берсек, башка кылсак дейт. Оюндардын баардыгы болот эгер эмне кумар болбосо. Ортодо utsam sen төлөйсүн, утулсам sen төлөйсүн дебесе. Бильярд болот эгер эмнеден тоспосо, намаздан тоспосо. Теннис болот, футбол бүгүн көп ойнойт, намаздан тоспош керек. Намаздан тостуу арам. Бизде жана казино десе баарыбыз кыйкырып чыктык, арам эле арам депчи. Азан айтылып атканда ойногон футболуңа ошо казинодон кем калбайт, арам. Намаздан, ибадаттан, ата эненин буйругунан тоспогон болсо халал. Эгер ошонун тосуп аткан болсо, намазсыз башка болуп аткан болсо, этият болуш керек. Соода дагы мына ушундай. Өзгөчө жума күнүндө, Özgöçe cuma günde keremetli Kur'an'da Allah Teala bayandaydı. İzanu diyelis salati. Eğer cuma namaza çakırılgan bolsa, cumaga şaşkıla, soda satığınardı, kaltırgıla deyt. Cuma namaz uçurunda kılıngan soda. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin dağı akırı bizge kılgan osiyatı bul. As-salah. Ölüm uçurunda Peygamberimizin bizge en akırkı bergen osiyatı bul. Namazda beken bolgula deyt. Acaben leke ya İbn Adam. O adam balası qanday gana taң kalıştusun. İndama tuğulat la ta'lem menillezi ahrajaka min batni ummik. Eneden tuğulganыңda enеңнің kursağından kim çıkarganın bilbeysin. Ve indama tamut la ta'lem menillezi adkhalaka ila qabrik. Kabırga koyulunganda kim seni kabırga koyganın bilbeysin. İndama ulitta tuğusal ve tunazzaf. Törelgönüngde juulasın, tazalanasın. Ve indama tamut tuğusal ve tunazzaf. Ölgönüngde hem juulup tazalanasın. İndama tuğulat la ta'lem men fariha ve stabşara bik.
Tuğulganыңda kim seni suyunçulap, kim sana kuanganı bilbeysin. Ve indama tamut la ta'lemen baka aleyke ve hazina. Ölgönünde kim sana kaygırıp, kim ilaçın dağı bilbeysin. Fi batni ummik kunta fi mekani dayyikin. Çüpüreke oralasın, avratın uyatını suğuk ötmesin, oralsın, javılsın dep. Ve indama tamut tukaffan bil kumaş liyasturuk. Ölgönünde dağı denemçesi görünüp kalbasın dep durup kepinge oralasın. Indama ulitta ve kaburta yes'alukan nas an şahadatik ve khibratik. Törelgönünden keyin çoğ oygonunda adamlar senden diplomungdu surayt, kolundan kele turan kesibingdi, önörüngdü surayt. Qaysı jerde işteysiz, emne kılasız, qaysı oku jaydı bütkönsiz, kolunuzdan ne iş kelet dep. Ve an amalika salih. Ve indama tamut tas'alukal malaike an amalika salih. Alem ölgönünde perişteler kılgan amaldarından surayt. Famaza adatta li ahiratik. Mına oşol ölgönünde perişteler suray turgan ahiretine emne dayardadın. Jarrib taquluha min qalbik. Aşhadu en la ilahe illallah ve aşhadu enne Muhammeden Resulullah. Hormatly musulman bir tuğan ölgönden keyin paydası tiye turgan aşhadu en la ilahe illallah ve aşhadu enne Muhammeden Resulullah dep özüňizdin jüreklerdi özüňiz köp göndürölü. Günüňizde käbir bir tuğandardan kede suraganda jumuşuňa kançada jetesin dese, jol propka olsa 1000 jol la ilahe illallah deyim, propka emes bolsa 700 jol la ilahe illallah degende jetem depdir. Bizge okşap 10 minutda 15 minutda degen jok. Üyüm men jumuşum aralyk 10 kilometr 15 kilometr degen jok. Demek zikirdin en oňoýu, en jakşy jeri darat kerek emes, kıbla kerek emes, imam kerek emes, azan kerek emes, wagt kerek emes. Mına oşol baratkan dele maşinaýda baratasy, başga kılıp atasy. Kaysıl jumuşta bolboňuz, ustasızby, başgasy üy salyp atyp, operasiýa kılıp atyp wraç bolsoňuz. Kaysıl tarmaktan hadisi bolboňuz, tiliniz la ilahe illallah Muhammedur Resulullah deýbersin. Çyn jürekden aşhadu en la ilahe illallah ve aşhadu enne Muhammeden Resulullah dep her birimiz denelerimizi, tillerimizi köndürölü. Jaratkan Allah Taala'nın asyna barganda paydasy tiye turgan salih amallardan birisi mına oşul. Hormatly musulman bir tuğan, wagt degen mına oşunday biraz erterak eger mümkinçilik bolsa erterak kelgen hareket kılsaňyzlar bir 15 minut erterak başlasak sabaktardy bir jok degende 10 minut. 50 ötkende başlasak oşonda 40 minut süýlep kalat ekенбиз. Antkeni mına 31-nji minutga ötkörбөшүбүz kerek. Hazır bul jerde käbir jumuşda başgada işlegenler jumuşundan keç kalıp, aylığın janakynda emne janakı akıllı bolboy alıp kalbasın. Saatın jumuş wagtyndagy saatyna kıyanatlyk kılbasın, keçikmesen barıp kalıňyzlar. Özgöçe dagı bizdin meçitde bolsun, başka meçitde bolsun, eger namaz keçiktirilip kala turgan bolsa, sünnetni okugandan keyin tasbih tartpastan, dua kılbastan kete berseňizler dagı bolat. Antkeni jolda barat tartıp koýaslar, dua kılıp koýaslar. Şunuňyzlar ba? Siz dua kılsaňyz kılbasaňyz sizdin atyňyzda mojuda aksakaldar jamaat bardygy dua kılabız. Janakı dua kılıp çygaýyn, zikir kılıp çygaýyn dep oturup jumuştan keç kalbaňyzlar. Antkeni mına oşol emne jumuş bul moýnuňyzdagy mildet. Bala çaka bagyp atabız oşo жерden aýlyk alıp, oşonu adalda bolaly. Her bir sekundga kıyanat kılbaýly. Oşelle uçu demiz cuma namazda bir 2-3 minut uşun ekonomda otganybız, birok jön uçurlarda janakynday boş emesmin, başgamın, hazır mını onu oturup koyup kütө tur dep durup, bir nomer alış üçün, bir pasport alış üçün 2 saat, 3 saat küttürgönдөр oýlanyş gerek, oýgonyş gerek. Bul adamdardın dagı özünün dagı wagtysy kıyamata жооп бериле турган wagt.